which is not included in this book. I will let you know when we begin. Jabba, Chizu, Losan, Jabba, Teme, Nimbo,
些兄母主公主多王多些上里面在外的些这的些前面天边我不前边样地我马来中间三位大关键天边主耶路上的教学分别拉玛三年我所分别过年所话的那些没接着我亲切我就当就我说在kunjo do wa do che cha mi me se ve te che che de se chi me ye be on bo cha me ya ti bo ma le chu te sa ve da ka che ke be tu ye mo sa ta ja so ku de la ma sa de la ko so ku be ko ye so wa de ra she me je do wa chi ye lo cho da ke mo wo ro che do so kunjo do wa do che cha mi me前面天边红波江北洋对过马日正在三月大看见天边主街路上的教书规律拉马上街了不送规律不能送我的感谢没接这个情节我瞧到的模样我说这都是就算关北写了别都是其实准备我追接受瞧到的模样我说这都是你都知道到我心里一切的也一些全都是我这这边这马上都是生命的生着我这都是你都知道到我心里老板的咱们拉马人不见他也经过别的的修了个这全部过年结束的不说都的我说这都是半年咱们拉马人不见他也经过别的的修了个这全部过年结束的就当的我说这都是半年咱们拉马人不见他也经过别的的修了个这全部过年结束的上就你别把多点把书在了更多叫我做马片天就新年我说这边对这边马边浪上今年脾气怎么样都把马就接边就那么咱们就那些这些你多去多去接里面多三年月的那叫我说自己这些忙都对我当上些什么可是当我多三叫我你别点把那些别别那么多就说三年中年的那么叫做就做个三年中年的那么叫做就却那么叫做就咱们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 却那么叫做就nam la ja pa ve ge ge nam la ja so chu pa ve ge ge nam la ja so chu pa ve ge ge nam la ja so chu pa ve ge ge nam la ja so chu pa ve ma sam ve san ye tong da ye la so pa da che pa nam la ja so chu chom de ge ge pa sam ve san ye tong da ye la so pa da che pa nam la ja so chu chom de ge ge pa sam ve san ye tong da ye la so pa da che pa nam la ja so chu chom de ge ge pa sam ve san ye tong da ye la so pa da che pa nam la ja so chu chom de ge ge pa sam ve san ye tong da ye la so pa da che pa nam la ja so chu chom de ge ge pa sam ve san ye tong da ye la so pa da che pa nam la ja so chu
next generate bodhicitta reciting both English and Tibetan. So first we're going to recite in English, and then after that Tibetan. So then after the 1 minute, take setting up motivation with it. In order to achieve the perfect Buddhahood, the state of being completely purified and accomplished. For the sake of all sentient beings, we shall properly perform the ritual of homage, making offerings, and so on, to the holy assembly of the 1000 Buddha, transcendent, accomplished, and conqueror of the fortunate beyond and theoretic beings. Semjen Ham Jidye Dendo Zobe Sanje Ki Boba Toba Ye Cheto Chomde De Sambe Sanje Sonda Ki Yazo Koda Cheba Chanze Imba Damla Chachela Sobe Lamge Imba Damla So take 1 minute for setting up your intentions. So simply you can think, today, whatever I'm reciting or pray, to make our intention more stronger and establish it. So same, reciting 1 time in English, 2 times in Tibetan. May all sentient beings have happiness and the cause of happiness. May all sentient beings be free from suffering and the causes of suffering. May all sentient beings be inseparable from the happiness that is free from suffering. May all sentient beings abide in equanimity, free from attachment to friends and hatred towards enemies. Semje Zamje Dewa Da Dewe Yuda Devara Jurje Semje Zamje Dume Da Dume Yuda Dewa Jurje Semje Zamje Dume Mebe Dewa Da Dewa Jurje Semje Zamje Niri Chada Nida Dewe Da Nyongla Semje Dewa Da Dewe Yuda Dewa Jurje Semje Zamje Dume Da Dume Di Yuda Dewa Semje Zamje Dume Mebe Dewa Da Dewa Semje Zamje Niri Chada Nida Dewe Da Nyongla Neba Jurje Nam Lai Gu Zhe
顿节马律藏我修大当心经。昨年老天人叫我罗桑的报应天报与人报应。江边报应知道结果那滚多上坡对岸的心的大混结结束大老人家我的大东我的东西人家我当前也我阿拉就大姐姐别到我的人家上坡谢谢老东我It's lunch break now. I think lunch is preferred on 12:30. So you can take the lunch and you can have here or kitchen. Look at the space is very small. If it's outside not raining, you can go outside to eat. To take lunch from the kitchen. So we will be there ready for 12:30. And then I think 1:30 that we're going to begin the next session. So